ulfaadha ረዘም ያለው ንግግሬን በአማርኛ ስለማቀርብ በዚህ ላሉ ኦሮሞዎች ሰላምታ እንዳቀርብ ማትሰሙ በትግስት እንድትጠብቁኝ የምንናገረው ግን ፍቅርና አንድነት እንደሆነ እንድታስቡ አደራላለሁ። ሰበ ጃለተማ ሰበ ጎት hammachuu gurshuu guddisuu ofitti qabu garaa ballachuu kan ofii kennuu kan beeku sabni kun bara dheeraatiif qabsoo hadhaa ilmaan ofii itti gabbaraa ture gochuunsa har'as boris seenaa keessatti kan dagatamu hin ta'u. sabni kun kan qabsaa ture qabsaa of osoo hin ta'in moo'ee agarsiisuuf ture. moo'uun gahaa miti. gareen garaa garaa ijaaramanii moo'anii sassaammatanii bu'anii jiru. Oromoon mooduu osoo hin ta'in biyya ijaaruu, Oromummaa dagaagsuuf bareechuu, agarsiisuuf barsiisuu, Oromummaa jechuun guddifachaa ta'uusaa, Oromummaa ta'uun moggaasa maqaa garaa garaatti baasanii ofitti hammachuu ta'uusaa, baratti agarsiisu ta'uusaa dagachuu hin qabnu. garaa ballannee isa kaleessaa daggannee hammachuu dandeenyaan Oromoon Keeniyaa, Oromoon Ruwaandaa, Oromoon Taanzaaniyaa qabsoo dachii keenyarraa kaatu eeggachaa waan jiruuf hojiin keenya bal'aadha. humna horachaa, humna gabbisaa gara fuulduraatti ce'uu qabna. tokkummaan keenya akka amma Jawaar jedheetti kaampiin Minisootaa, kaampiin Adaamaa walitti ida'amee tokko ta'eera. nuti yoo nutti mijatu kaampii Minisootaa dhufnee mari'annee wal gorsinee waliin nyaannee waliin taphannee kan deemnu. namoonni asii immoo gaafa fedhan gara naannoo keenyaa dhufanii dubbatanii mari'atanii sirbanii gammadanii gammachiisanii nuttis goranii nagaa nutti dhaamanii deebi'u malee kana booddee kaampiin lama nuuf hin tolu, hin barbaannu. tokkummaan keenya cimuu qaba. kana caalaa isin waliin haasa'uu yaada garaa garaa qoddachuu nan barbaada. garuu akkuma Jawaar jedhe na laattanii jirtu hunda bakka bu'ee akkan dubbadhu nuuf kolchaa ifama guddaa wajjiniin. daqqeerree kameellahum ህዝብና ህዝብ ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ ብዝተፈለየ መንገድ ቄሮ ካብ ኦሮሞ፣ ፋኖ ካብ አማራ፣ ዘርማ ካብ ጉራጌ ንዓኹም ዘለዎ ክብርን ምሳኩም ምንባር ዘለዎ ሓጎስ ክትፈልጡ ንሓና ከም ሓደ ህዝቢ ብሓባር ሰሪሕና ኢኮኖሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰላም ንቀንዲ አፍሪካ ሰላም ንህዝብና ከመጽእ በአንድነት በሓባር ክንቃለስ ይግባና። ጸላኢነት አያደለን ይጥፋ አኻባና። የቀኔለይ በጣም ነው የማመሰግነው።
አንድ ታዋቂ ሰው ከዋሽንግተን አብይ በፍቅር ኮረጆ ልባችን ሰረቀ አለ። ነገር ግን የዋሽንግተን የሚኒሶታ ዛሬ ደግሞ በመንትዮቹ ከተሞች ሚኒያፖሊስ እና ሴንት ፖል የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በፍቅር እንድንማረክ በፍቅር እንድናገለግል አስደናቂ አቀባበል ስላደረጋችሁ እኔ ዶክተር ወርቅነህ ለማ የተቀረውም ቲም በሙሉ ለሶማሌዎች አህመድ ሼዴን ጨምሮ ከፍተኛ ምስጋና ልናቀርብላችሁ እንወዳለን። ከሀገር ቤት የተላከላችሁ መልእክት ግንቡን እናፍርስ ድልድዩን እንገንባ የሚል ቢሆንም ግንቡ ከትናንት በስቲያ ዋሽንግተን ትናንት በኤሌ ፈረሰና ዛሬ ለሚኒሶታ ያለን ግብዣ ፍርስራሹን በጋራ እናጽዳ የሚል ነው። በዋሽንግተን የመጀመሪያውን መዶሻ እኔና ታማኝ ስናሳርፍ አንዱ ግድግዳ ዘጭ ብሎ ወደቀ። ኤሌ ድንቅ ነበር። ዛሬ በዘመናት መካከል በዚያ ሳይድ የሚታየኝ ባንዲራና በዚህ ጋር የማየው ባንዲራ ጎን ለጎን ሆነው የማያውቁ በአንድ ቦታ በአንድ ስፍራ እንዲህ በሚያምር ሁኔታ አንዲት ታላቅ ሀገር በጋራ ለመገንባት የቆሙ ህዝቦች በዚህ ስፍራ ስላላችሁ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም በቲም ለማ ስም ያለኝን ምስጋናና አድናቆት ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። ቲም ለማ ገዱን ያካትታል። ቲም ለማ ደመቀን ያካትታል። ቲም ለማ ሙፈሪያትን ያካትታል። የቲም ለማ የውጭ ጉዳይና አማካሪ ዶክተር ወርቅነህን ይመለከታል። ከለማ የተዋስነው ስሙንና አመራሩን ነው ማለት ነው። በሀገራችን ታሪክ ውስጥ እጣ ፈንታችንን ወሳኝ አቅጣጫ አመላካች እጅግ ወሳኝ ጊዜ ላይ እንገኛለን። ግንቡን እናፍርስ ድልድዩን እንገንባ በሚለው የጉዞአችን መሪ ሐሳብ እንደሚጠቁመው ዛሬ በየከተማውና በየሀገሩ የተበተነው ህዝባችን ከሀገሩና ከወጣበት ማህበረሰብ ጋር ተደምሮ በሀገሩ ላይ እንዳይወሰንና እንዳይሳተፍ ለዓመታት የተጋረጠበትን የመለያየት ግንብ መጋፈጥና መደርመስ ይኖርብናል። በዚህ ከተማ ወይም በመላው አሜሪካና በውጭ በሚኖረው የዳያስፖራ ማህበረሰብ መካከል ይህ ግንብ ተጋርጦ ሁሉም በየጎራውና በየቡድኑ የጎሪጥ እንዲተያይና አንዱ የሌላው ስጋት እንዲሆን አድርጎ ቆይቷል። ይሁንና የቲም ለማ ሊቀመንበር ጓድ ለማ እንዳለው አማራ ለኦሮሞ፣ ኦሮሞ ለሶማሌ፣ ሶማሌ ለጋምቤላው፣ ለወላይታው፣ ለሲዳማው ስጋት ሳይሆን ኩራት ነው። እዚህ ያላችሁ ጎልማሶችና ሽማግሌዎች እነዚህ ህፃናት የዚያን ሁሉ ባህል አንስተው አንድ ቢዘነጉ ኃላፊነት መውሰድ የሚገባን እኛ እንጂ እነሱ አይደሉም። ላለፉት በርካታ ዓመታት ያላስተማርናቸውን ያላሳየናቸውን
ያልነገርናቸውን በአንድ ጀንበር ከየት ሊያመጡት ይችላሉ? በዚህ ምክንያት ልጆቻችን ተነጋግረው መግባባት፣ ተቀራርበው መወያየት ወደማይችሉበት የባዕድነትና የጠላትነት ደረጃ ላይ አድርሰናቸው ስለቆየን ኃላፊነት መውሰድ ብቻ ሳይሆን ያን ለማካካስ ቀን ከሌት ተደምረን ልንሰራ ይገባናል። በመካከላችን የገነባነው ግንብ አድጎ ሌላውን ብቻ ሳይሆን የምንወዳትን ሀገራችንና የነገ ዕጣ ፈንታችንን ጋርዶብናል። ሀገር ብትፈርስ ትውልድ ተበትኖ የዓለም መሳቂያ ቢሆን በመጠፋፋት ጎዳና ላይ በሽቅድድም ስንገሰግስ ሳናሸንፍ ተሸናንፈንና ከንቱ ሆነን ብንቀር የሚጠቀመው ማን ነው? እኛም ከሌሎችና ከታሪክ ተምረን በመለያየት በመጠላላት ሳይሆን ፍቅርን በመዝራትና ይቅር በመባባል አንዲት ታላቅ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ትሩፋት የምትሆን ድንቅ ሀገር መገንባት እንደምንችል ለዓለም ማሳየት ይኖርብናል። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የጀርመን ሕዝብ ለዓመታት በምስራቅና በሰሜን ጎራ ለሁለት የከፈለውን የበርሊን ግንብ ነበር። ዘመኑን ቀዝቃዛው ጦርነት ቢሉትም የጦርነት ቀዝቃዛ ግን የለውም። የጦርነት ቀዝቃዛ ለመኖሩን ሚኒሶታ ጥሩ ማሳያ ልትሆን ትችላለች። ብዙ የሀገራችን ጀግኖች ተካፋይና ምስክር በሆኑባት የኮሪያ ጦርነት ከጦርነቱ ማግስት ከጦርነት ነፃ በተሰኘው ክልል ገደብ ሁለቱን ዘመዳሞችና አንድ ቤተሰብ ህዝቦች ሰሜንና ደቡብ በሚል ለያይቶ ያስቀረ ቅጥር ተሰርቷል። ወንድማማች የሆነ አንድ ህዝብ ከጦርነት ነፃ በተባለ ቀጠናና ቅጥር እንዴት ይህንን ያህል ዓመት ተነጣጥሎ ሊኖር ቻለ? ስፍራውን ከጦርነት ነፃ ቢሉትም በዚያ ስፍራ ለማለፍ ሲሞክሩ ሕይወታቸውን የከፈሉና እንደ ቅጠል ተቀጥፈው የቀሩ ሰዎች በርካቶች ናቸው። ከጦርነት ነፃ ወይም ቀዝቃዛው ጦርነት የሚባለው ነገር የኔጌቲቭ ኢነርጂን ፓወር ካለመረዳት የመጣ ነው። ከውጭ ስለሰማን እንዳለ የተቀበልነው ቢሆንም እኛ ኢትዮጵያውያን ግንቡም ስተት ነበር፣ ቀዝቃዛ የሚባል ጦርነት የለም፣ ኖ ዋር ኖ ፒስ የለም፣ ያለው ፍቅር መደመርና በጓራ መጓዝ ብቻ ነው እንላለን። ይህ ግንብ በብዙ መንገድ የተለያየን በመሆናችን የፈጠርነው አይደለም። ብዙ ቋንቋ መናገራችን፣ ከተለያዩ ዘርና ጎሳ መምጣታችን፣ የማይመሳሰል ሃይማኖትና ባህል ማንጸባረቃችን፣ የታሪክ መድብላችንና የማንነት እይታችን መራራቁ፣ በሰሜን በደቡብ በምስራቅና በምዕራብ ተበታትነን መኖራችን ወይም ደግሞ በውጭ ሀገር እና በአገር ቤት ተራርቀን መከተማችን አይደለም። እነዚህ ሁሉ ውበት እንጂ ችግር አይደሉም። ጌጥ እንጂ ነውር ሊሆኑ አይችሉም። ሀብት እንጂ ኪሳራ አድርገን ልንቆጥራቸው አይገባም። አከም ስንል፣ ከመይ ስንል፣ እንዴት ዋላችሁ ስንል፣ ሃው አር ዩ ስንል፣ አሰላሙ አለይኩም ስንል ክብር ይሰማናል። እኛን የለያየንና ያራራቀን ግንብ የጥላቻ፣ የመናናቅ፣ የራስ ወዳድነትና ስግብግብነት ግንብ ነው። መቀራረብ ያቃተን የቂም የበቀል ፖለቲካ ግንብ በመካከላችን እንዲቆም ስለፈቀድን ነው። ይህ ባለፈው ዘመን ይቻል ይሆናል፣ በዲጂታል ዓለም በእኛ ዘመን ግን የተከለከለ ነው ልንለው ይገባል።
ዛሬም በመካከላችን የማይፈርስ ቅጥር ሆኖ ቆሞ ማየት ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሀፍረት ሊሆን ይገባል። በድምሩ በሰሞኑ በርካታ መልእክቶች ስናስተላልፍ እንደቆየ ነው። እኛ በዚህ የመጣ ነው። በዚህ ስፍራ ያላችሁ ኦሮሞዎች፣ አማሮች፣ ትግራዮች፣ ሲዳማዎች፣ ሀዲያዎች፣ ጉራጌዎች፣ ጋምቤላዎች፣ ሀረሪዎች፣ አፋሮች ከተደመራችሁና ውብ ከሆናችሁ ለሚኒሶታ ለሚኒያፖሊስ ጌጥና ኩራት እንደምትሆኑ ለማረጋገጥ ነው። የኔ ስለሆናችሁ ሳይሆን እውነት ለመናገር እንደናንተ ውብ ፈንዲሻ የሆነ አስደሳች ህዝብ በዚህ ከተማ እንደሌለ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ከዚህ ቀደም በተፈጠረው ዛሬም በቀላሉ በማይለቀን የጥላቻና የይቅርታ ግንብ መፍረሱንና ፍርስራሹን ማጽዳታችንን ለማረጋገጥ አንድ የምንከውነው ነገር ይኖራል። ያን ከማድረጋችን በፊት አንድ ደቂቃ በኦሮምኛ እንድናገር ትፈቅዱልኛላችሁ? ያሰባ አርሳ ጉዳዳን እንጅፈኑ አርገነ ከነ ገጌሱማ ብልቻታ ገጌሱማ ጨው ደንደው ገጌሱማ ሐመቹ ደንደው ገጌሱማ ሙለቴ ተከቱምበን ኢጆሌ ኬኛፍ ደበርሱ አከደንደኙፍ ገራ በለቹ ሐመቹ ሁንደ ጫላ ኑራ ኤገማ ከሌስ ቀብሶ ኬስ ሞርማ ዋን ቱሬፍ አከት ሞርማ ቱሬፍ አከት ዲጉፍ ዴማ ቱሬሱን ሀራ ሄኖጀቱ አመ ጌን ኦሮሞ ኢጃሩድ ሐመቹድ ጃለቹድ ዲፈመ ጎቹድ በዲን ኑረት ቀቀቤ የራ ዋንቴፍ ገሩምት ሂዳምኔራ ዱኔራ ቱፈተምኔራ አረፈምኔራ ጅበምኔራ ኢበምኔር ኑቲሞ ሃሎ በው ከንደንዴኝ ጃለቹዳን ጉድፈቹዳን ጉርሹዳን ሐመቹዳን ከምብየ ዲግኖ ሶንታኔ አፍሪካ ኦልካሱ ከንደንዴኙ ተው አገርሲሱዳን ከናፍ ያሰባ ገራ በለቹን የሮ ሁንዳ ደገተሙን ቀቡ ኤርጋ ኬኛ የሮ ብራ እስኒት ዳመና ለዛሬ ግን ታዋቂው የነጻነትና የዲሞክራሲ አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ አንዱን ወገን ወክሎ እዚህ ጋር ከመጣ በኋላ እኔ ጀዋርን በማቀፍ ግንቡ መፍረሱን ብቻ ሳይሆን ፍርስራሹን መጥረጋችንን አውጃለሁ። እናንተም ዘር ሳትለዩ ባንዲራ ሳትለዩ ጾታ ሳትለዩ ሃይማኖት ሳትለዩ ስለዛች ምስኪን ሀገርና ሕዝብ ስትሉ በፍጹም ፍቅር በይቅርታ ልብ እንድትተቃቀፉ በታላቅ ትህትና እለምናችኋለሁ። ፈጣሪ ያክብራችሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያን እናንተን ይባርክ። መጪው ዘመን ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ብሩህ ነው። ተደምረን እንሻገራለን። አመሰግናለሁ።
እናመሰግናለን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ኢትዮጵያ ታላቅ አገር ናት፣ ገናና አገር ናት። እኛ ሁላችን አንድ ላይ ሆነን ደግሞ ይበልጥ ታላቅ እናደርጋታለን። አንድ ላይ ተደምረን ልዩነታችን ሳይነጣጥለን አንድ ታላቅ ለሁላችን የምትሆን ለሁላችን የምትበቃ ኢትዮጵያን እንደምንገነባ ነግረውናል። ቀጥሎ የሶማሊኛን ሙዚቃ እያቀረቡ የፕሮግራማችን ፍጻሜ በዛው ይሆናል። እሱን ትቀጥላለህ አሁን። አንዴ እስቲ ሙዚቃዋን አንዴ ቆም አድርግልኝ። አንድ የመጨረሻ ይሄን ሳታዳምጡ ብትሄዱ በጣም ቅር ይላችኋል። ጀርባችሁን ወደዛ የሰዳችሁ መለስ አድርጉና ይሄን አዳምጡ። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ። በጣም ይቅርታ አንድ መልእክት ረሳው። ያው የእናንተ ፍቅር ያሰክራል፣ ሰክሬ ነው ይቅርታ ይደረግልኝ። ሚኒያፖሊስ እና አካባቢው ላይ በርካታ ህዝቦች ኢትዮጵያን የሚወክሉ በማየታችን የእናንተ አንድነት እዛም እኛ ጋር ትልቅ ታሪክ ስለሚሰራ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ የቆንጽላ ጽሕፈት ቤት እዚህ እንዲከፈት ስለወሰኑ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ነው። አሁን የሚከፈተው የቆንጽላ ጽሕፈት ቤት እንደ ከዚህ ቀደሙ ሳይሆን የሁላችሁ ቤት የሁላችሁ የሚሰበስባችሁ መሆኑን አውቃችሁ በጋራ እንድትገነቡት በጋራ እንድታጠናክሩት የአንድነት ምልክት እንዲሆን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ ሶማሌኛውን እየቀጠልን በዛው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩንም እንሸኛለን። ቀጥሉ። Minister Jaala Dr. Warqinaa Gabayyoo fi jila isaanii dabalatee guyyaarraa hawaasa Oromootii fi kanneen Itoophiyaa wajjin marii babal'aa geggeessaa oolaniiru. Bakki itti geggeeffame Minneapolis bakka Target Center jedhamutti isteediyeemii kanatti. Yeroo kanatti ammoo dhumarratti Dr. Abiyyi kan jedhan qoonsilaan imbaasii Itoophiyaa Minneapolis keessatti akka banamuu jiru beeksisuu isaaniiti. Egaa kanumaan wal qabatee nuti tuutni OMN ammaan kanaas jirru haala jiru daawwannee simbiraa gaa jirra. Gama dajaneetti dabarsa. Galatoom Usmaan egaa qoonsilaani as Minnesotaatti sanii balame baga gammadden jedha. Gaafa Kaanaadaatti balame. Kan biraam Usmaan gaafan Washington DC turresi achitti guyyaa Itoophiyaa jedhanii gaafa sanas murteessanii jiru. Egaa immoo LA'ttis kan ta'e hin jira. Garuu Usmaan Washington DC'tti kanan argee har'a akkuma jarri lamaanuu jedhanii pirezidaantii lammaanis haa ta'u muummichi ministeeraa Dr. Abiy jedhanii dhugaadhumatti sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru kana mul'atee asitti galanni qeerroon dhiiga gannaqeefillee qabsoon qeerroollee har'a kan asitti galateeffatame. Kanaafi wanta asitti mul'ate Minnesota keessatti hangama kootiin gaariidhaan jedha warri kan garuu gara fuulduraatti waan qopheessanitti abbaa galataa qabuuf galata galchuutu isaan irra jiraata keessattuu kana warra DC baay'eetti yaaduutu irra jiraatan jedha.
argite boorsitu maal hubatta sirra? Egaa akkuma isin jettan waa hedduu mul'ata guyyaa irraa gammachuu addaati guyyaan irraa keessattuu haasawa taasisan keessatti dhaamsa adda addaa uummata keenyaaf dabarsanii jiranii gammachuun ammoo gammachuu bakka birootiin kan adda ta'e toosin mul'achuu ture nuti illee gaagama keenyaan gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame irra. Egaan daawwattoota keenya simannaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dabalatee Dr. Warqinaa Gabayyoo fi kanneen biroo ilaalchisuudhaan egaa hawaasni Oromoo haala kanaan midhaagee gabbisee qananiisee seenaa Minisootaa jijjiiree jira. Hawaasni Oromoo uummata Itoophiyaatiifis fakkeenya ta'uudhaan uummanni Oromoo biyya keessattis Itoophiyaa tana kunuunsuuf gabbisuu nagaa biyyattii eegsisuu bira darbee ammoo gaanfa Afrikaatiif addunyaafis akka fakkeenya ta'uu isaa kan agarsiisudha. Egaa amma kan jedhan Dr. Abiy fa'aa keessattuu dalleenni yookaan mooraan Minisootaatiif Adaamaa walii hidhata aniif Jawaaris walii hidhanne fa'aa kan jedhamutu dubbatamaa jechuudha kan argine Dajane. Kuni waan guddaadha beektaa Minisoota dhagaa dallaa biyya sanaa kan gimbii isaan jedhan sana kan jigsuu jalqabee dhiiga qeerroo wajjin hin ta'uudhanii OMN wajjin ta'uudhanii Minisootadha kan isaanumaa ol fide kanaafi warra isaan guddisee warra isaan ol fide immoo dhufanii lakki dallaan jidduu keenya hin jiru si'achi jechuun suni waa guddaadha kanaafi sana fudhachuunis dirqamuma isaaniiti amma immoo torban dhufuu warri Minisoota achi yeroo deemanii dallaan sun hundumaa sirriitti akka jiguu abdiin qaba. Waan Jawaarin jedhe tokko yaadadha Dr. Abiy yeroo Jawaarin affeeretti Jawaaroon inni jedhe guyyaa irraa ka haasa'u isinii ani waggaa 13 haasaa ture ana asitti haasa'u isin asitti haasaa ana immoo biyya galee Finfinneetti haasa'aa kan jedhu dubbatee ture yeroo sanitti ammoo ol ka'ee hundi isaanii hoogganoonni biyya irraa dhufan Jawaarin simachuu harkadhaanii waliin jiguun fuulli gammachuu isaaniirraa mul'ataa jechuudha bohaarsitu ati hoogama keeti. Egaa anillee wanni tokko guddaan kana dinqisiise yeroo Jawaarii fi Abiyyiin asitti nagaa wal gaafatanii tokkummaa isaanii agarsiisan gammachuun kan isaanirraa uummatatiin mul'achuu ture kun ammoo tokkummaa uummata Oromoo kan guddaa isaati jechuudha. Hedduu gammadan uummanni Oromoos tokkummaanis gaasumarraan akka itti fufu abdii guddaa jira. Ammas ka Jawaar jedhe haasaa isaa keessatti fakkeenya waltajjii bakka san Dr. Abiy fi akkasuma obbo Lammaan dubbatan irratti kan inni dubbate guyyaa irraa akkana bakka kana guunne lafee fi lubbuu qeerroo boolla guutteen akkasumas alaabaan kunis kan bareedeen lubbuu lafee fi wareegama dhiiga dhangalaasanii qeerroon asii nu galanne haa ta'u jechuudhaan kan inni dubbatee ture amma akkuma arginu waltajjichi xumuramee jira sa'aatii Minisootaatti amma sa'aatii waaree booda 5:36 ganama sa'a 7 jalqabeeti kan walga'iin kun geggeeffamaa jiru dirree xiyyaaraarraa kaasee haga asitti wantoota hedduu argine jechuu barbaadeeti gabaabumatti Dajane. Gaara dhagaa Usmaan asirratti wanti guddaan har'a Minisootatti kan mul'ate kan warra kaan hordofaan ture adda kan ta'e abbaa qabsoo kanaatiif abbaa dhiiga isaa gadi dhangalaase sanaa fi warri keessumummaadhaan dhufanis Jawaar Mohaammed isaa ta'u warri kaan kan kennanii fi kireeditii guddaa kan kennanii fi qeerroo dhiiga isaa dhangalaase biyya sana bilisummaa biyya sanaa argamsiise lammata immoo Lammaa isaa ta'u Abiyyi isaa ta'u aangotti fideedha. Kanaafi kun sirriidhuma Jawaar immoo yeroo bahusee harka isaa akkanatti qarxaamurseeti kan agarsiise kuni dhugaadhumatti amma guyyaa sadan arfan kana keessatti yeroo jalqabaatiif Minisootaa keessatti wanti sirriin hojjetame dhugaan qeerroos mul'ate sabaaf sablammoonni biroollee Itoophiyaa keessa jiraachuu kan itti fudhatame asitti kanaafani warri diisii biyya sanaa naannoo ofiinum fedhii isaanii duwwaatoon ta'an aadaa biyya sanaa uummanni hedduu biyya sana keessa jiraachuu baruuti isaan irra jira si'achi qophii akkasii yeroo qopheessanii sirriitti itti yaaduu irra jiraata lammata immoo Oromoonumti iddoo biraas har'a Oromoon asii yaalin Oromoon Minisoota waa guddaa hojjete Oromoonni naannoo biraas baay'inni keenya xiqqaadha otoo hin jedhini qawwaa argatan hundumatti seenanii waa hojjechuun akka isaan irra jiraatanidha kan natti mul'atu Usmaan. Haa ta'u ati gama keetti maalitti dabalta Goorsitu? Anis akkanumatti tokkummaan Oromoo akkatti fufu abdii guddaa qabna gammachuu guddaan nu dhaga'ame. Egaa daawwattoota keenya qophiin ganama barii irraa jalqabee simannaa Dr. Abiy Ahmed fi akkasumas obbo Lammaa Magarsaa ilaalchisee haala midhaagaa xumuramee jira jechuudha. Nuti siituutni OMN jala bu'uudhaan kan isin biraan gahaa jirrudha. Qophiin keenya kanumaan goolabamuu isaati. Marii fi haala itti aanu kan jala buunee isin biraan geenyu ta'a. Isinis kallattiiwwan garaagaraatiin nu daawwachaa turuu keessaniif galatoomaa jecha turtii gaarii horaa bulaa.
እንግዲህ ክቡራንና ክቡራት ተመልካቾቻችን ልክ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ እንደጀመርን ዛሬም ፕሮግራማችንን እንግዲህ በሁለቱም ቋንቋዎች እንዘጋለን። ዛሬ እዚህ ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ በተደረገው ስብሰባ ላይ በእውነትም የድሉ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ድል አስመሰገበውና ያቺን ሀገር ነፃ ያወጣላለው ለቄሮ ከፍተኛ ትኩረት ነው የተሰጠው እና በጣም ጥሩ ሁኔታ ነበር ለማለት ይቻላል። በዚህ ላይ ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች ባህልና ቋንቋ የተንጸባረቀበት ነው። ስለዚህ ሚኒሶታ ትንሿ ኦሮሚያ ብትባል አያንስባትም ነው የምንለው። እንግዲህ ሌላውን ፕሮግራም የተከታተልን እናቀርብላችኋለን። እስከዛው ድረስ ደህና ቆዩን። ኦሮሞን ብያ ጃሩ አከደንደው ከሰቱሞ ኦሮሞን የሮ አማ